Nako ke ya bosupa o e sa amogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone. Philimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Dr. Mokgweetsi Masisi a go etla setšhaba go fetola dikakanyo ka ga ba lebang bodiragatsi ka teng. Po ya Brahman e Tautura Masisi a neng a itshepisitse morui mongwe kwa Butale e gorosiwa. Se fenya kgaisano ya Selebephikwe extravaganza tshokologong eno. Patricia Shobanyane ke yona ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo di amogele re simolola ka go leba kwa moletlong wa makgadikgadi epic o wetseng gompieno Dr. Mokgweetsi Masisi a re moletlo o na le seabe se segolo mo go tlhomeng lefatshe la Botswana kwa pele go nna lefelo la go tshegetsa meletlo ya maemo a kwa godimo e o kisang bajanala le babeeletsi. Dr. Masisi yo neng a tsene moletlo o le mothusi wa gagwe Resla Batsogwane a re o tla dira gotlhe mo a ka go kgonang go bona moletlo o tlhama ditiro le go godisa megama e mengwe ya itsholelo. Bethany Mando wa bega. Tautura Masisi a re o tla nna motshwarateu mo go godiseng moletlo wa makgadikgadi epic ka jaana o tsamaelana le maitlamo a puso a go kabakanya bojanala ga mmogo le go thoma Botswana go nna lefelo la go tshwara meletlo e kwa godimo. A re puso e beeletsa mo ditirong tsa ditlhabololo di akaretsa ditsela le dithaeletsano go thomamisa fa bajanala ba goroga mo lefelong le. You might know about the roads project that we're doing. Just roads, right? But the MICE doesn't involve roads only. It involves quality of service. What kind of service do you get here? Let's take your sector, the media. What representation in terms of breadth and diversity do you get here? It's different from last year. Again, it's richer. Even the variety of the persons who interact with you and what they focus on is different. In terms of overall reach, it's different, right? If you look at the nationalities of persons who come here and how they communicate with those back home, it's broader. That's part of my strategy. If you look at the culinary delights, it's different, right? If you look at the documentation of the experience of being here and the growth of that, because it's not just about this event, it's about tourism and the whole experience of coming to Botswana. One of the most pleasing ones was also on social media. You know, a British traveler lost some gadget on Air Botswana, and he wrote extensively to tell the world it's only in Botswana where you trust a service, where you lose your item and you recover it. That attracts people. It sells a good story. Tona wa tikologo le bojanala Red Mizweni Mthimkhulu a re go na le kgolo ya bojanala segolo jang dipalo tsa bao ba ba itata mo lefaufau kgotsa skydivers ba ba tswang kwa ntle. We hope that more and more Botswana will get interested in skydiving, and we hope they will. Like I said, we have 135 more are coming from South Africa. In overall number, around 42 of them are coming from South Africa. And then we have a fifth from Botswana. We have others from the UK, Switzerland, France. My name's Jim Bradwell. I come from the UK. I've got about 3,000 skydives. Parachute Association of Botswana asked me to come to do what we call organise, and that means that we decide what the skydive is going to look like, and we brief people before we get out of the plane. We're from South Africa, and we're getting the opportunity to jump with many top athletes from around the world. So it is truly an international spectacle. Sport is yes, it's risk-taking, but it's a sport selling through media like you guys, to spread the word out there. This is just a lovely sport selling, but go akaretsa metshameko e mengwe go itusa bodutu le gone go tlotlomatsa ba ba tsileng go ja monate go nna le seabe mo go rotloetseng. Bethany Mando, BTV News, so
mpho ya po ya Brahman e totona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a isolofeditse morui wa ntlha go bega ka bolwetse jwa tlhako le molomo ka ngwaga wa 2022 kwa Zone 6B e gorogile. Mpho eo e rotswe semmuso ke tona wa thuto le tlhabolodikitso e bile le mo palamente wa kgaolo eo ya Tati East Dr. Douglas Letsholathebe mo boemong jwa gatautona a re utlwe pego ka Abigail Madorobo. E ne ya re bošeng fa taotona simolisa lenaneo la go busetsa barui dikgomo tsa bone tse di neng di amilwe ke bolwetse jwa tlhako le molomo mo Zone 6B. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a solofetsa go fa morui wa ntlha go lemoga bolwetse jo Re Ben Samson po ya Brahman go mo leboga ka a thusitse puso go ithaganela go lwantsha bolwetse jo bo ise bokekele. Mo palamente wa kgaolo e, Dr. Douglas Letsholathebe yo neng a ba poe mo boemong jwa taotona o supile fa puso e ikemiseditse go thusa barui ka mananeo ka nako tsotlhe. Ra go thusiwa ka go reka tsone dijo le tse dingwe go lebeletse gore go na le uba mme ke re ke sengwe se se supang gore kana puso madi a mantsintsi a togo ya gone ka koo ba leng gore ba hilwe dikgomo a re dirisaneng le ba agriculture re bona gore ra di sireletsa ka tsela e siameng. Boeteledipele beng ba me dikgosi di-VDC a re tshwaraganeng le morae ha re se re dire jalo botsadi bolwetse jo ka se bogedi ebile re ya go katela e tsholela lehatshedi. Re Samson o lebogetse mpho mme a supa fa e tla tswela mosola le barui ba bangwe ka kakaretso mo kgaolong e. Ke a leboga thata ke re modimo a e segogatse le one ga ya tela nna hano ke le nosi e tetsi batho botlhe ba botale ba le gore ba thokana le one. Dr. Letsholathebe o gwetlhile barui go tlhokomela leruo la bone mme ebile ba se ka ba lesa leruo la bone go fula gaufi le mololwane ka bolwetse bo dumela bo tswa mo lefatsheng la Zimbabwe. Abigail Madorobo, BTV News, Butale. Banni ba motse wa Tshokwe segolo jang bomme ba supile maikemisetso a go dirisa lenaneo la thuo letlotlo ka go simolola go rua dikoko go fokotsa go ikaega ka dithuso tsa lenaneo la RDP. Ba kaile seo ka go iketletsa kwa phuthegong ya dithutopuisano go ya go itseela ka tsebe maele a ka ba thusang go atlega mo thuong ya dikoko tsa nama le tsa mae. Phuthego eo e ne e rulagantswe ke mothusa tona wa temothuo yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Mbadinare Re Molebatsi a tshwaragane le khamphani ya Ivan se go banka dikokwana le dijo tsa dikoko a re utlwe pego ka Karabo Molusi. Palo ya batho mo motseng wa Tshokwe e balelwa mo go 1586. Thutopuisano e ke maiteko a go aga itsholelo ya maemo a kwa godimo e akaretsang botlhe ka go nonotsha dikitso tsa temothuo tse banni ba nang natso. Matshelo a batho ba Tshokwe a harologane mme bone ba le ka batho ba modimo ka gore bontsi a bone thuo ba e rata thuo yaanong ga rata mo dikgang tse di tshwanang dikoko yana bontsi a bone ba na le dihoko mme ke dihoko tse gore di hatse di le ko tlase bontsi a bone tota ba bile matshelo a bone mo ipelegeng gape go na le batho bole bantsi ba leng gore gompieno ba thuswa ke maboipelego. Di simolotse ka go a go tsosolosa kana go aga mathabelo a mmasebotse a dikoko ke mathabelo a le rata a thaba dikoko di ka nna ga go te go padile di le 1000 ka letsatsi kana dikoko tse 1000 ka letsatsi gore re tshwanetse re di tswe ka di tsogone mo kgaolong yone ya rona ke se gone se o bonang ke tabogile gompieko ka lenaneo la thuo le toto le na le ka le gore le ha dikoko go teng ke re toetsa batho ba kgaolo ya me go simola se go phemma dinare damtshutshuna robelela le gore mo Tshoko mo re leng teng gone mo segolobogolo ba bomme le banana ba ba sa berekeng le bana le bogole. Mo nakong e metswedi ya itshetso ya akaretsa go bapala le go rekisa phane e kgadileng le dikgwetlho tsa leuba go lemogwa fa thuo ya dikoko e santse e solofetsa fa e dirwa ka mokgwa o lolameng. They will take an infrared light e be sa provide enough heat. Re lemogile gore bontsi jwa barui ga ba dirise methale e siameng mo kgodisong ya dikokwana ba bo ba felela ba sa nne le dipoelo. Ka jalo re ne re ba ruta mekgwa e siameng ya thuo ya dikoko. How to manage their day old chicks during winter times and summer. Ke tsere thuto ka mashetla ka ya go ntsholagala mo dilong tse dingwe tse e leng gore ke ntse ke sa di dire sente bo go kgaoganya dikokwana nna ke ntse ke sa tsenye khetena ka ba re tsenye dikhetena ke ntse ke kgaoganyana ka ditena le bo melemo ke ntse ke sa dirise bo melemo mme ebile gape ra itumela re ntse re bona re rotloetswa yana
ka lebaka la gore a ke re batho ba e leng gore nna kgakala ditamelo mme ga re bona le dilo tse di tako go rona go a itumedisa ebile gore ga monyeta wa gore re kgone gore re tsene mo re dire. Dikitso tse banni ba di amoleng mo thutos ka dipuisanong di solofetswe go ba thusa go tlhama dikgwebo ba dirisa lenaneo la thuo le tlotlo. Karabo Molosi, BTV News, Tshokwe. Mo Palamente wa Gantsi North Re John Tite o kopile bani ba kgaolo ya Gantsi go dirisa lenaneo le lešwa la ipelegeng le le tshwaraganetsweng le ba CITF ka maikaelelo a go tlhatlhelela batho ka dikitso tsa tiro ya diatla. Re Tite o buile seo jaaka ba ne ba losa baithuti ba le 17 ba e neng e le bontlhabongwe jwa dithuto tsa lenaneo leo le se go mokwatsi go golageditse pego e latelang. Lenaneo le lešwa la ipelegeng le ikaela go tlhatlhelela babereki ba ipelegeng ka dithuto tsa tiro ya diatla tse go tlhaloswa fa seo se ba ba mo maemong a botoka a go bona ditiro tse di nang le letseno le le gago dingwana go na le go ikaega ka lenaneo la ipelegeng. Le tshwanetse la tsa dithuto tse ka thwagalo mme la itse gore jaanong puso ene e dirile se se dirile e se le direla go mo go lona gore jaanong setankana se jaanong o se tseye o ikane ka sone gore setankana se ke se bereketse setankana se ke ithutile ke moitsanape wa dikitso dingwe tse di rileng jaanong go mo go nna gore phakela ha diofisi di bulwa tsa dikhamphani phakela ha diofisi di bulwa tsa khansele tsa government yo motona re tsamaile ko di-notice boarding re go bona gore a gona ditendera tse di bapadiwang mo di-notice boarding ke sone se jaanong se lebaganye le gore jaanong ke maikarabelo a lona. Dialogane tsa lenaneo le di kopile go inaakanya le dikgang tsa ipapatso mo makalaneng ka go farologana ka jaana ba na le dikitso tse di ka ba tshetsang. Ipelegeng ya gampieno e tshwanela le brigade ya ruta dialogane tsa rona di rutiwa ke ba CITF e be nna bone ba ba pagang ditlankana tsena ga gona go pea se kwadilweng ipelegeng teng ga gona go pea se kwadilweng khansele teng ke setlankana se se tshwanang le sa ngwana o tswang ko brigade. Yaanong re hana gompieno under the revised ipelegeng or re-engineered ipelegeng e leng gore goromenta re nya ha o ka kwanela ipelegeng ruri ha o ya go hetsa ha wa sola sepe puso be bona gore nya mme ke teka megopolo e leng gore e ka tsa batho ya bantsha ba leng teng ya ba isa go pele ya taka nano la gompieno le re beileng ga re solo re bona go epe gape re ba bone ba hela ditsela ya le helo e chaile go setse gore ano bota o supetsa puso gore kitso ele ye o imphileng ke dirisa ha kae. Le fa go ntse jalo ntlo e neng ya dirisiwa go ithuta botsipa jwa kago e ne a belwa mongwe wa ba tlhokileng lesego mo botshelong ka thuso ya ofisi ya boipelego. Lesego Mokwaisi, BTV News, Gantsi. Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse Batswana go tokafatsa ka fa sentseng se rotloetsa mohama wa botaki le bodiragatsi ka teng fa a rola molaetsa kwa malotlong wa kabodietsele tsa dikgaisanyo tsa botaki le bodiragatsi tikologong eno mo ga borone. Dr. Masisi a re setšhaba se tshwanetse sa bapatsa sa ipela le go rotloetsa ka madi mohama o gore o ka bakanya itsholelo ya lefatshe leno. Ke Ikantse Khumalo o apega. Meletlo ya botaki le bodiragatsi e kwa tshimologong ena e bidiwa dikgaisanyo tsa malatsi a ga Tautonam e tlhamilwe ka ngwaga wa 2008 go rotloetsa le go godisa bataki le badiragatsi ba Batswana gore ba itshetse ka talente ya bone. Dikgaisanyo tse monongwaga di ngokile badiragatsi le bataki ba feta 10,000 go rala lefatshe leno. Puso e itlamile go rotloetsa mohama o gore o golele le kwa ntle ga lefatshe leno. We take immense pride in the achievements of our previous National Arts Festival winners, who have successfully taken Botswana's artistic prowess to international markets. As you've already heard from the Minister, many more artists continue to perform exploits and earn accolades with their talent reach that has been expanded to international platforms.
Botaki le bodiragatsi bo le jwa le tsela ya go tlhabolola matshelo a Batswana le go rotloetsa talente ke ka mo Tautona a kopileng setšhaba go boema nokeng ka madi go tlhomamisa gore badiragatsi le bone ba nna le se ba se jang le go itlhamela ditiro. But what you've got to learn is to refine it, to market it, and to dip your hand into your pocket and pay for it. Value it. Because the artists can only na le megodu, di le malwapa, di batla go aga matlo, di batla go tsamaya ka dikoloi, di batla go tuma le hatshe lotlhele. Makgaolakgang a dikarolo ka go harologana a ke bole kgapo pina ya setso kana pina tsa setso tsa kapei jalo le jalo mmino wa dinoto clap and tap le tse dingwe tse tsotlhe di ne di tshwarelwa mo toropokgolo ya Gaborone mme a re morago ga segaja sa COVID ra phatlalatsa makgaolakgang le lehatshe la gago gore bao Batswana ba ba itekang mo mehameng ya itsholelo ka go harologana ba kgone go dira letseno mme seo mongame lehatshe la gago bao botlhe ba tsang karolo ba re ba se lebogela. Diragatsi ba ba neng ba tswa mo mehameng e farologaneng go balelwa le ba magorego mašwa ba ne ba ikgapela madi a simolang ka 2007 go ya kwa go tse di 50 tsa dipula. Batlhami le barutuntshi le bone ba ne ba lebogelwa seabe sa bone mo mohameng o ka dietsele le madi. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. wa etsho lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mothusa tona wa botsogo yo gape le mo palamente wa boteti East Rese Thomo le latisitswe a re kereke botlhokwa mo go ageng le go bopaganya setšhaba re le latisitswe o bile se kwa phuthegong ya kereke ya Barongwa Apostolic Church of Africa kwa Mmatshumo se ba itseng Tebogo wa bega. Maloko a kereke ya Barongwa go tswa khutong tse nne tsa Botswana ba phuthegetse mo Mmatshumo go ta go buisana ka kereke e tsogileng ka teng go akaretsa go agiwa ga ntlo ya kereke mo Mmatshumo. Re le latisitswe yo a neng a tseng tiro eo o tlhalositse ga kereke e le botlhokwa mo lehatsheng leno. Re supebetse gore kereke ke nthangwe e tona e mo karolong ya lehatshe la Botswana ka gore ke lona ba lagang tempele e go teng motho lehatshe ba gaetso le thasetswe ke dilo tse dintsi tse le gore di senya yone tempele ya motho go thasetse jalo tsone ditagi tse dintsi hela thata go thasetse jalo re ka re dikgokgontsho ke maitlamo a rona tota gore ngwaga le ngwaga ra bo rena le sengwe se e le gore mo motseng re se dirile phetogo mo motseng re tsena mo bananeng re tsena mo bagodi re tsena ga kae bana le bogole jalo le tsotlhela tse e le gore ra diteng. Botlhokwa jwa gore kereke e bo e tshegeditse bokopano jo jwa gatelelwa ha ra ga kereke kgotsa kereke ya rona e be e tshela ke gore re tshwanetse e siriswe ke conference mme le rona ga re ntse yana go aga tempele ga rona kore e be re kopana mo nako e tshwana ye ngwaga le ngwaga go ba pele tse re akantseng le go lebelela ko morago re kgonne ga ra kgona ye ke supe gore tota kereke go ya ka yone hela ke selo sa botlhokwa mo setšhabeng jaaka le bona re thasetswe ke ditagi ke dilo tse di tlhoka gore kereke ya nobe e kopanye sentle e nonne sentle e godile sentle ya ka letelebuo gore go na le motho re a robala ba godile sentle. E re ka kereke ya Barongwa e ikaelela go aga ntlo ya kobamo mo Mmatshumo re latisitswe o sologeditse go ntsha 3,000 pula go thusa mo tirong eo. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Mmatshumo.
go tlhomamisa gore go nna le ditirelo tsa botsogo sa gautshwane ebile go phuthulogile go ka etelwa ke borre ga mmogo le bana ba basimane ke konokono mo go tokagatseng botsogo jwa bone ka kakaretso se se tlhalositswe ke mothami wa lekgotla la Men and Boys for Gender Equality re Desmond Lunga kwa thutopuisano ya botsogo jwa borre e neng e rulagantswe ke lekalana la US President Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR monoga borone Mojani Mokibelo wa bega go kopanya borre go buisana ka dikgang tse di amang botsogo jwa bone go ga bana le seabe sebaka sa go ikutlwela maitemogelo a bone le go bona ditharabololo tse di tlhokegang mo bokopanong jo go supagetse ga go le gantsi borre ba le maoto a tshupa go tsa ditamelo tsa botsogo ka jalo potso ke gore bana le seabe ba ka diraeng go tisa ditamelo tse ba ka di dirisang ka phuthulogo ebile di le gautshwane le bone. How do we then start to teach our children as boys to say when there's a pain you can go to those? Re tshwanetse ra ruta bana ba rona ba basimane gore ba tshwanetse go ya dikokelong ga ba lwala se se ka kgonega hela ga re ka nna le puisano e phuthulogileng gareng ga rona le bone. It was about us within our families having conversations with bana ba rona ba basimane. Where you have poverty at about 20% of the population, unemployment among the youth. Lehuma le lethoko la ditiro ke matshwenyego mangwe a amang botsogo jwa borre go akaretsa le jwa tlhaloganyo. Into the strain that we see in the mental health of a boy child. Bana le seabe ba itemile go tswelela ba gorosa ditamelo tsa bone kwa go borre go ralala lehatshe leno. Testing areas we also have men. Re na le mahelo a phuthulogileng go ka thathobela borre mogare wa HIV mme mo godimo ga mo ba thathojwa ke borre ka bone. Men going there to be tested by other men. To link them to other services, especially for men who we realize sometimes they default. Borre ba ba tsang diritibatsi tsa mogare wa HIV re ba tshwaraganya le dikokelo ka go harologana go ka bona thuso. As an opportunity to also refer them or link them to other primary health care services. Thuto puisano e ta jana ka nako e maleba e lephata la botsogo le supileng ga le itemile go dira ka nata go thomisa gore go nna le ditirelo tsa botsogo tse di nogileng go ka tamela balwetse go ralla lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wetso a re di beye phegelwana teng ga re suteletsa metshameko kgaitsela ke ntebogang sebetlela o eme sentle go di gonela. Dumela mma. Dumela kgaitsedi ya ka o teng. Ke hano ke tsogile. Re simolotse malatsi a boitapoloso a ke itse gore wena o a tsamaile ka tseleng tsa ke ntse ke utlwa yalo Tautona ya Lehatshe la bua gore ke sebaka sa gore badiragatsi go tsengwe letsogo mo kgatlheng o se kwa a kana ngwana ga mmangwane wa boka ke a nyalwa a kotle go mpokelana ke mo sa monile se go ntse jalo tota di a hela di holiday tse ga re di simolole mme hela se ile gore se botlhokwa se ile gore Tautona na se bua ke gore jaanong jaaka o setse o supile a madi a oketsege ne ke na le badiragatsi ha malo ba ba supa gore Batswana re santse re na le one mokgwa wa gore ke sengwe se ke talente a re mola le tsa tlo go opela hela boka hela mme le letseno ile ka ha itshetsang ka teng ke tsa ke re Tautona ha bua gore a re change ditlhaloganyo tsa rona re change gore kana go mo ke ka ha bana ba rona ba jang ka teng go ntse jalo re ne le tsa metshameko ke a go leboga kgaitsedi aka motswedi sotlheng ka mogala ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela setlhopha sa Sand Diamonds se tlhatlogetse kwa leking ya First Division South ka se fentse metshameko ya sone e meraro ya go batla phatla kwa leking eo metshameko eo e ne e tshwaretswe kwa motseng wa Tshani ka mafelo a beke a rutlwe no modungwa. Setlhopha sa Sand Diamonds go tswa go hukuntse se bone bomampodi morago go fenya sa United ka dinno tse pedi go ile nngwe pele ba tlhomaganya diphenyo tsa dinno tse pedi go lefela kgatlhanong le sa King Rogers FC le sa Blue Stars ka tatalano eo. Tota re ne re ta re plan for this game ne re ba boletse re first half ra go lebella gore ya go tshameka yang but ha ile re ta re bona re match play ya yone ta bosimula re tshameka our normal play re ba latela so rile re bona gore nya ga bana that power ya stamina re bona ka re ba lekana le rona re bona gore re le mo gore le tsogola rona re ga go dimonya re bo re tsholetse tshameko e
mo metsotsong ya ntlha ne re sa kgone go fila lebala shapo ne re sa utlwa lebala shapo le bolo ne re sa ntse re discuss re kgone go maintaina pace ya team re kgone go bona gore tshameka yang ka jalo mme ne ra kgona go helela re manager ka tshwanelo ne re tshwanetse gore in 10 minutes time re setse re equalize one ke bokao ba go gola kana go tokagala ga standard sa football mo kgaolong ebile gore ha an opportunity go motivate ditlhopha tse dingwe gore di kgone go ipaakanyetsa gone di ya ko first division. Ditlhopha tsene di ne di mekamekane go lwela bomampudi jo e leng Tsetseng United go tswa go Kan Region, King Rogers go tswa go Tsabon Region, Blue Stars go tswa go Gantsi Region le bomampudi Sun Diamonds go tswa go Gontseng. Maikaelelo le maikemisetso ne le go bona Blue Stars e tsena mo first division south, but unfortunately it didn't go according to plan. We lost. It is never easy to win. I mean, Hallelujah is never easy, but that is the nature of the playoffs. But Arnale a very young team, Arnale very very serious faith and hope going forward. Rasale Force Tsetseng United e feditse mo maemong a bobedi morago go fenya sa King Rogers ka no go le fela fa Blue Stars e le yone e na le dintlha tse nne e feditse mo go a boraro. Neo Modungwa, BTV Sport, Tshwane. Setlhopha sa BF9 sa bomme ke sone bomampudi ba kgaisano ya Selebe-Phikwe softball extravaganza se sena go fenya sa Titans ka dino tse nne go elengwe mo motshamekong o makgaolakgang o wetseng tshokologong eno. Re sale 4 mo ditlhopheng tsa borre setlhopha sa Police 9 se tla tulana le sa Wells bosigong jono go lwela bosimega letlhakoreng la borre. Motsamaetso jaanong re tswelela ka kgang e reng batshameki ba go etlilwe go ikgapha mo nnotaging le diritibatsi ka di sa tsamaelane ka gope le metshameko. Tono wa banana bom metshameko le ngwao Re Tumiso Rakgare o dirile kopo eo a simolodisa letsholo la Play Sober Win Strong le ikemiseditseng go tla ka tharabololo ya go sa dirise nnotagi ga batshameki. Jessica Pilane. Go leka go anamisa moletsa kwa setšhabeng gore ba nne sopo sengwe go lwantsha mmaba o go tlhophile batabogi go bolotsa letsholo leo. Re leka go supa gore go dirisa nnotagi le metshameko ke dilo tse pedi tse re ka sekeng re ke di a thoteng di bapile di a ilana ka gore go dirisa dino go hokotsa boleng le bonatla jwa bongwe na le jone o le motshameki kana o le motabogi go bo gore a gore jaanong re hella re sa kgone go bona maduo a ra eletsang. Play Sober Win Strong o tsile ka nako e lebane mme ebile ke leboge tona le ba Ministry wa Youth, Gender, Sport and Culture le ba tsaya karolo botlhe gore re be re bone sebaka se go tla go tsisa molaetsa wa go nna jang. Ba batabogi ba ba akareditsweng mo letsholong leo ke motabogi wa lebelo la 400 meters Lungo Scotch, batabogi ba pele ba lebelo la 400 meters Onkabetseng Kobolo le Amantle Montsho le ba bangwe. Bangwe ba batabogi ba tlhalositse jaana ka letsholo le. Nka rotloetsa bana ba ile gore ba batla go tshwana le nna because ke a itse gore bontsi jwa lona gone ga le batla go nna batabogi ba bangwe se se ba simolotse kopa go lemise majalwa because ha dina go lisa gope ke go le senyatsa matshelo hela because bangwe go nana ba senyegetswe ke dikolo bangwe ba senyegetswe ke ditiro. I'm glad and your government to launch this event so that we can teach and encourage each and everyone outside. Ke leboga puso go bo simolodisitse letsholo le tla rutang setšhaba go ikgapa mo tiriso ya nnotagi bogolo jang ba ba mo metshamekong ka e ka ba senyetsa bokamoso jaaka nna ke dirisa kolotsane e ya bana le bogole. While you are active in sports, alcohol can cut your career. Like myself now, I'm in a wheelchair because of some of the things that I did. Letsholo la go fokotsa dino le simolotswe ke lephata la bong metshameko le ngwao ka tshwaragano la botsogo ga mmogo le lekgotla la Botswana National Sports Commission le la Botswana National Olympic Committee ka maikelo a go gasa moletsa wa go ikgapa mo ditlamoragong tsa nnotagi le tiriso ya diritibatsi. Jessica Pilani, BTV Sport, Mogoditshane.
setlhopha sa Spain se letse se fetogile bafenyi ba kgaisano ya European Football Championships Euro 2024 morago ga go tswapetsa saenyelane ka nno tse 2-1. Setlhopha sa Spain se ne se fenya kgaisano eo lekgetho la bone ebile se fetoga se se atlegileng go gaisa ditlhopha tsotlhe mo kgaisanong ya Europa fa saenyelane sone se ne se latlhegelwa lekgetho la bobedi ka tetelelano mo tikologong ya makgaolakgang a kgaisano eo mme ebile se ise se fenye kgaisano eo fa e sale e simolola. Setlhopha sa Spain se fetogile gape go nna sa ntlha go nosa dinno tse dintsi mo kgaisanong eo ka se nnositse di 15 mo godimo ga mo se nnile setlhopha sa ntlha go fetsa kgaisano eo se ise se latlhegelwe ka se fentse metshameko yotlhe e supa. Motsamaisi di wela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme nna le wena tla bo a re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela se sebaka ke sa gao lebile sa moka go gakolola tseneng le digoga kwa pele kgaitsedi yaka ke go le re kopane jalo ka nako ya bohera bongwe ke a leboga go itshware pele re di khutlisa re gakoletseng neng di itlhomile kwa setlhoeng. Dr. Mokgweetsi Masisi o gwetlhile setšhaba go tokafatsa ka fa sentseng se rotloetsa mohama wa botaki le bodiragatsi ka teng. Po ya Brahman e tautona Masisi a neng a itshepisitse morui Reben Samson wa kwa Mtali a e roletswe ke mopalamenteng Dr. Douglas Lesolathele. Setlhopha sa bomme sa BDF 9 se fentse kgaisano ya Serephiko Extravaganza ka go pega sa Titans sethupa tse 4 go ile nngwe tshikologong eno go nna ditshimega. Wetsone re go tshwaretse hela dilekalo tsa nako ya bosupa nna le rona ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. se go bona le dibata tsa maro mo kgaolong ya kgalagadi mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona re se gore go bo go a bogile mo phakele gona go tla ikutlatsa go litse di thata mo kgaolong ya kgalagadi ka lefela go ya go go bongwe fo mo dikgaolong tsa borogele gare gona se re go ikutlatse go le mololo ka bo ferabedi go ya go go lesome fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se re go litse di ka bobedi go ya go go bosupa fa re lebela mo tshokolo gona se se go kutlatse go litse di mo kgaolong ya kgalagadi ka lesome le bofera bongwe go ya go masome a mabedi le bongwe dikgaolo tsa gantsi borwa bo tlhabagantleng le kwene gona se se re go le mololo ka masome a mabedi le bobedi go ya go masome a mabedi le botlhano fo mo dikgaolong tse dingwe gona se se re go le bothitho ka masome a mabedi le borataro go ya go masome a mararo fa re lebela ditoropodi mo borwa ba Afrika gona se se re go a buile ko Port Elizabeth ga mmogo le Maseru ka lesome le bongwe ko Maseru lesome le bofera bobedi ko Port Elizabeth go thibile ka bontlhabong ko Manzini ka masome a mabedi Antari gona se se re go thibile ka bontlhabong ka masome a mabedi go tla bona dibata tsa maru ko Beira ka masome a mabedi le bofera bobedi fa ko Lusaka le Harare gona se se re go a buile ka masome a mabedi le borataro ko Harare masome a mabedi le bofera bobedi ko Lusaka re se mo gona go tla bona dibata tsa maru ka masome a mararo fa go Blantyre gona go tla go a pogile ka masome a mabedi le borataro. The financing gap for SDGs in Africa